بغير جنان يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني والمادعا بالله للإحسان ما ترقني ثم بسني بمعاني بالأنوار الأسد المسنى مغفرة عقلي ولا تتركني للأهوال يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني وفي أول كل قرب باهر سبت النبي المصطفى العدناني حسن الزكي بن الإمام المرتضى حامل وهو سند الحمداني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انصرنا بالرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رب العالمين يقول وهو من باب قدس بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب مدرسته إلا لعنه عذاب يوم القيامة وأجبر على أساس يسير في قبره ومضى إليه وقال إن هذا جارني مرة ولا كنت يرحمه الله تعالى ولا تسمى له بعد ذلك سرا وقال رجعناه عسى أحسن حالات عسى أن يكون في زمني فيموت بيدي قال كنت في زمني أنا أموت بيدي وأنا لكل من عظم الكتب بالدم شاكي يمرني وحيا يوم القيامة أموت بيدي كلما أصر حيا وميتا وإن فرسي مسرور ورمحي ممسوك وسيف مسور وقاسي موضوع لبدي مريد وهو قابل وقال ربعناه أنا نار ظاهر مقدم أنا سلام الأحوال أنا بحر من الساحل أنا المحبور أنا الملحور يا شبان يا قوان يا حل جبالك جبالكم يا مسوائكم مسوائكم أقبلوا إلى أمركم أمور الله يا رجال يا أبطال يا أبطال هلموا إلي وخذوا البحلة لا ساحل له بعزيز أنا وحيد في السماء وأنا وحيد في الأرض يقال لي بالليل والناس معين مرة وأنا اخترت ونفسي يقال لي رب 70 مرة فسنا على عيني وزجر في سعداء وأسقياء يرون علي فيطفون لدي وإن نور عيني بلغ المفروض مقيم أنا خاش ببحر من القديم أنا حجة الله عليك يوم العبد أنا نائب صلى الله عليه وسلم وارث يقارع مقادير أنا والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تكلم سمع منك قال سمع عبد القادر والفاتحة.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله ما سبق تقلني عبد القادر وذنب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بيقين عليك صراط وما كنت تقين لمن عليك قول وأمنتك من الردى تأتي بسنة سليمان يخبرني بما يجري بها وقد الشهر وقد الأسبوع وقد اليوم وقال فرق رشدي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه في بسم الله الرحمن الرحيم. إلا حاضر المصطفى صلى الله عليه وسلم شمل الوالد الكواني من الأرض والمشارك على كل مشارك والأرض بسم الله الرحمن الرحيم. أولياء وقد رسول في مسلم لقاضي سيد السلام أولياء سمع القاضي الجلالي وسائر الأولياء والوعاء مشارك وشديد وشير الصليب وسيد مشايخنا وسيدي وآباء أمهاتنا وإخوان المسلمين وفيما ربي لمن لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك وتوسل بك وليك الفوز أسأل عليك وربني وسلمتني المجيد أبا محمد سيدنا سيدنا قادر أجل إنا توسل بك إلى ربك بقضي حاجاتنا هذه يا الله. اللهم وشفع بنا سبعة جنا بيمين جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها جميع المهمات وترفعنا بها على الدرجات وترفع بها على جميع البريات وتحضر بها جميع المشكلات وتزيد بها جميع الدعوات وتشفينا بها من جميع الداءات وتوسم لنا بالأرزاق طيبات وتحسن لنا بالعاقبة والخاتمة إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ربنا واستر اللون مغرور الحاجبين عن رجال ربنا عليه الرسول للماء والعبادة أو العقام فهي صوت اسمها فهي صوت
rokok ngaji cara melanjutkan pelajaran yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah dari rahmatnya Kanjeng Syekh. Ini rahmat Kanjeng Syekh dicontohkan apa namanya? Ono manuk maupun mulai Kanjeng Syekh manuk belum mati. Dikerubuki kalian nomor sebanyak tujuh baik. Tahimah urip rahmat Kanjeng. Sebagian rahmat yang selagi ada seorang ibu mengantarkan anaknya sowan mereka serta membawa anaknya. Napa tujuane? Tujuan ibu niku wau ndukne putrane supados tolabul ilmi, supados hikmah mari Kanjeng Syekh. Menangannya menurut Kanjeng Syekh menjiwarai babagan ilmu. Lan supados putra ibu niku wau anaknya tersebut ikut baiat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi dilakukan pondok, dilakukan pesantren, anaknya ikut ngaji, ikut hikmah mereka. Terus hari ini pondok pesantren namanya pesantren. Setelah ibunya memasrahkan anaknya, Kanjeng Syekh otomatis langsung nerima. Wis diterima nang pondok, anak niku wau diperintah dening Kanjeng Syekh kon supados nglampahi mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi, menyedikitkan makan dan minum dan tidur. Ajaran Kanjeng Syekh maring putrane ibu niku wau sak sampunipun diwarai ilmu dibeatori kon suluk. Istilahipun kon nglampahi mujahadatun nafsi, menyedikitkan makan, minum dan tidur. Dengan awak dewi pun sangat membuat derenge. Awak dewi diajarkan kalau kita mengambil daripada hikmah ini, berarti siapapun orangnya kon belajar, kon nglampahi mujahadatun nafsi. Nek kepengin derajat pangkate munggah monggo Gusti Allah, mujahadatun nafsi, menyedikitkan makan, minum dan tidur. Awak dewi pagi makan kopi, gorengan, mudun, dan gorengan sapiring teh. Kita enak tau, ada kopi, macam-macam kali. Kemudian siang lagi ngopi lagi, sore ngopi lagi. Berarti pas makannya ya. Kemudian malamnya ngopi dan makan lagi. Nah, kapan kita bisa ada nafsunya? Anak tadi. Dan ini orang Kanjeng saya sering ngomong, kon nglampahi mujahadatun nafsi, menyedikitkan makan, minum dan tidur. Kemudian intinya apa? Intinya anak tersebut kon nglawan nafsune, kon nglawan nafsu.
muni sing biasane dahasa hari 3 kali bisa ping 2 mawon. Sing biasane ping 2 ping 9 mawon. Kan ngoten. Namanya mujahadatun belajar kok. Gimana? Mau belajar, mau belajar, orang ya orang belajar. Dan dibiasakan sing biasane makan ping 3 yo pimpin, sing pindho pimpis, sing biasane makan sepiring mundur banget. Bareng tambah melih dikurangi. Namanya belajar melawan nafsu. Macam ini. Nama tujuan niru tindak lampai ulama salafus sholihin, ulama-ulama guru-guru kita terdahulu niku tirakate masya Allah. Kan wonten dari semonten orang dewi ngoten orang dan anak ini menyedikitkan makan dan memperbanyak ibadah. Dan ini mohon maaf, ini bukan dengan artikan wah maya aku bertingkatan yo belajar, tapi kalau belajar siapapun berhak untuk belajar, entah itu jenengan santri, entah itu guru, entah itu ustaz, entah itu kiai, nek babagan nafsu orang adoh bedane. Ibadah nek babagan nafsu orang adoh bedane. Jadi monggo bareng belajar. Lan ninggal ngawat kenikmatanipun dunya, meninggalkan kenikmatan dunia kaya dene sing basane ben minggu sekali ayam bakar, ayam goreng, nang joglo, nang dimenen yo dikurangi. Kan ngoten nggih, ninggal ngawat kenikmatan dunya. Dan ketika anaknya ibu tadi kontirakan diparingi roti sing paling welek, roti sing bahan sing paling kasar, cara ibarat pesane iki roti apa niku roti kering ya namanya, roti tawar lah ya, roti tawar sing paling murah. Nek roti taware bikinan sing Indomaret enak-enak ya. Roti tawar sing paling murah, tak cara bahasa tamaripun niku khubzun sa'irun atau khubza sa'irin, roti yang terbuat dari gandum sing paling kasar. Nek jenengan nate teng Mekah itu ono roti asli Mekah. Mereka yang awal dulu ora doyan. Rasane wis atos anyep ora ono rasane. Nah niku. Dadi anak niku wau mung diparingi roti bujun sa'irun ataupun roti saka gandum sing paling kasar. Nah jumadahan moro-moro tidak lama kemudian ibunya niku sowan maring pesantren Mbah Asep Abdul Qadir Haji nuweni putrane dalam keadaan kurus sekali. Yung dino kirakan mana dikurangi gitu. Jadi anak-anak pondok kering ada di seneni. Dengan kada pura pondok kering ojo di seneni menung pondok bikin ini bolak-balik kering buat kita menang kok tirakat kan pondok kan ngoten nggih kan ngoten ini gambaran bahwa di pesantren ya seperti itu ketikanya betul nuweni putane dalam keadaan kurus dahare punmu roti gombal, roti sing paling kasar, sing paling ora enak kedarane. Mau ikut tok, lawu ora enak lawu.
Lajeng ningali putrane ngoten niku otomatis sing namine wong tuwa ora trimo lebih to Kanjeng Syekh anak kepuru banget. Nah langsung sowan marang Kanjeng Syekh. Begitu sowan marang Kanjeng Syekh tasih mayoran. Nah bisa santrine niku panjenengane saenake kiye mayoran. Kanjeng Syekh nembe dal mayoran ulang ayam. Nggih. Kira-kira awake menapa santri piye kira-kira. Delok santrine padha gering kabeh, basa wonten dalem. Ya ini tasih dahar ulang ayam. Kira-kira piye? Kan ngoten nggih, otomatis nek sing dereng nate nyantri, sing dereng nate ngerti keadaan pesantren, ajeng brontak. Piye to wong santrine mangane genjer, mangane terong tok, karo kerupuk, sintok, malah kene ayam goreng, ayam bakar. Piye to ana niku. Nah niki. Lah tang mriki sebagai pelajar bagi kita hikmahnya apa? Perbedaannya nopo? Kan ngoten. Di sini dicontohkan ketika Kanjeng Syekh wonten niku diprotes dening ibune wong lanang niku wau Kanjeng Syekh yo menunjukkan karomahnya ikan ayam yang sudah dimakan balung-balungnya dikumpulkan langsung Kanjeng Syekh dawuh uripo langsung napa ayam niku wau balung-balung sing dikumpulke urip malih kanthi ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Wali. Jago ayam sing wau didhahar Kanjeng Syekh mergo untuk menunjukkan karomahnya marang ibune putrane wau. Kanjeng Syekh langsung dawuh mawon langsung urip malih. Niku karomah Kanjeng Syekh. Napa hikmah dhewe? Hikmah enten iki hikmah, tapi diterangkan dikit. Hikmah iki napa? Nek anakmu iso kaya aku. Nggih, wis iso kaya aku. Nek cara anakmu iso sudah bisa mumpuni ilmunya seperti saya seperti itu. Ya monggo arep dahar telur monggo arep dahar ayam kampung bakar yo monggo arep dahar napa namine ikan bakar gurame bakar yo monggo silakan enggak apa-apa kalau ilmunya sudah seperti Kanjeng Syekh. Kalau ilmunya sudah seperti kiainya, mengumpul seperti kiai, kenapa? Tirakate santri iku, tirakate santri iku ketika sedang belajar mencari ilmu, ketika ilmunya didapatkan oleh seorang santri, nantinya santri akan mengembangkan ilmunya, maka dia bisa menata dirinya sendiri. Oh, aku nek dahar ngenten iki kataan dikeloni. Bila cara ibarat wadai bahar bergantilah makan sebelum kenyang. Gitu? Makanlah sebelum lapar. Ini penting. Awak dhewe ora iso, awak dhewe ada ngabot. Apa malu semuanya berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Awak dhewe sebelum kenyang tidak berhenti. Ini boten
Kita sakurunge warak urung mandek. Kudu belajar, awake kudu belajar. Kalau kita belajar, kalau kita belajar. Kalau kita buatan pamer, kalau kita buatan selaya bahasanya itu mari ini kan buatan marapor sama melok orang ini. Kalau terbiasa ini untuk pelajaran dengan apa? Pelajaran psikologi kami. Saya terbiasa setiap hari makan hanya 1 kali. Kalau nek para kuat macam melok. Saya terbiasa setiap hari hanya makan 1 kali. Dari mana sudah belajarnya? Dari pesantren. Karena napa? Kula kepengin mujahadatun nafsi. Saking kepengin kula niku wau napa namine belajar supaya nafsu kula sing duniawinya itu bisa tertata. Ngoten. Kula nek kepengin mana gampang kemarin. Ngoten iki. Selain mamping 5 pas sangat mau. Tapi ora kuat. Anak terbiasa. Kalau sudah terbiasa makan 1 kali, baik insya Allah ya orang kaget. Apa orang dunia ya pernah jadi karena terbiasa. Oh iya. Dan ini dari pelajaran ini untuk mencapai mujahadatun nafsi dengan cara apa? Belajar dan belajar. Kata nggih. Nek awak dhewe kepengin dadi santri nek sang pembalap ajalani, kepengin dadi santri nek Hasyim Asingani, yo monggo bareng-bareng belajar mujahadatun nafsi, menyedikitkan makan, minum dan tidur. Ingat nggih, lima cocok ditambahi. Menyedikitkan makan, minum dan tidur, belajar. Fa insyaallah nek diniati belajar saged tercapai insyaallah. Nggih mudah-mudahan nggih biwasilah dewi ngaji ngenten iki mugi-mugi mawon kita saged mujahadatun nafsi. Nek jenengan sami kepengin dahar ingkung yo makaten mujahadatun nafsi makaten manaki bagaimana dhisik manane dhisik ngoten. Gitu? Berarti nama dewe mangan pau teman-teman kepada. Jadi ngeten jadi ini sebagai tahap awal ini. Kenapa setiap anak iban kalau jenengan sami lingkungan di orang ketang buat saya dan yang nonton niku. Oke, buat menawannya kita jenengan sami saged belajar kira-kira delok iku iso nahan nafsu ora. Gitu. Nek jenengan melihat ingkung kok satu kepengen dihabiskan orang gitu. Gitu. Orang oh jelas niku pelajaran niku adalah monggo bareng-bareng biar supaya kita tergolong santrinya ulama salafus sholihin. Monggo bareng-bareng kita mujahadatun nafsi. Jangan menyamakan makanannya santri dengan kiainya. Itu sudah menjadi aturan. Oh, jangan disamakan. Walaupun kadang sama. Jangan disamakan. Santri ini dalam kategori sadar belajar yang ini perlu diiringi dengan tirakat, dengan mujahadatun nafsi. Unikurin kasakat kalau aturakan ibu pilih awal tujuh gair angginipun dan mengusahakan menikah manakib so artinipun kata kekirangan dalam nyusapi utongan punten monggo kita akhiri kaji wawasan sholawat asyir mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang zalim kepada diri kita sendiri.
الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبحه الآفل والمائل والضارب والغالب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعلي الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أثر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوادر خلق مخا وعظما وعضدا وعنقا ولحما وجلدا وشعرا ونذرا بنذر مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأوليله المطالب فلو رأيت قدامك ياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين النادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وتقرب المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تكبيرا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلب بإذن ربه القلب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
Bisa